And mo kaisa last week me brown video am ka kire mo say Homowo Festival na ekos e wo Accra mountain so no. Tashi omu koye pokoy anase kwepele festival e wo ho no akwepele no. Eno se hye Homowo no ase. E ma ho no mu no ekodane ntokwa. Etu na sikan edia yim e ma nipa mienu ewuye. Ebusua Homowo na yera so e wo so. Enra omu koye kwepele sprinkling e wo Sowutuom ene omanjo. E ho no mu so ebusua. There was a serious war. Emma is able to say nipa 8 omo atwa na no said am even so to mo hene ne babema abu the governor asra sa ne friend abu the governor cross no eka omo a omo ewere hu na in this video be hu nkomo no a kire wadwen amame e wo comment section aha Penyah block media mess was any demo obe like video no other ma subscribe button so ba click the notification icon for the test updates am ba kire wadwen de amame e wo comment section mess also baso no a shine from so anya bi ahye it last week Wednesday ni mu hono that's it last week Thursday Adam Brother Catcher say there's an ongoing incident. I or Accra mountains as a gafono. Celebrate Homowo, biggest, festival. Homowo, celebrate and Homowo no. There are so many sub occasions at a womb. There are so many activities at a womb. A bine Pom Festival, a bine Pepele Festival, and as a Popoy Festival, a bis any Clara Festival. You say, baby now festive occasions at Dawson. Nina enkem for any make it up to Homowo Festival. Emma last week remember catch us say omo eye Popoy Festival e wo teshi no entokwa esie Emma say kwa nipa mienu ewuye na Popoy no eye aduane ase yedi ayese gare foto no bi kire mu Emma wo ti ase da say festival no ho akade esitie no se moya Popoy no edi bi ewo fie enu montene ewie a omo sai epie ekọ etisi kroni montene mu ekọ to bi epete kroni mu edibi kwa esie nyina ekoto epete eje hu se gama nchekra ni tekite ekukura ne hu se na ono atiesi mountain se oye Popoy sprinkling no or to be pete ene ade
Emu say even Sowutuom hene. Sowutuom Mantse. Eye ni Osabo Akwei the first. Ono so crowd etisi Mountains ono ne group and so almost so eye popoi sprinkling ni bi ene ade. We are here. Celebrating. Wow. We are here. Come on, the salon. A Buddhist, never am very Buddhist. You know, Ana ne ba ebo na chidom ne ba abu governor ebo na chidom ice na bibia eye nice na eno a ana kwekwa sprinkling a eye under Homowo na me kan wasem achiro ye no omo edibi ahihia so ewo Sowutuom ene omanjo because obia eye bi ewo ne mpata eye the whole gang state gang tribe nyina no omo nyina na eye na obia nim de see ye omo wo Sowutuom and omo omanjo omudru Sowutuom ni omanjo border celebusia there was a massive clash ema etuo ene aseke ediani na esne war zone. If you don't know, you throw something, you regret. Hey, what do you mean? Throw it, you see. If you throw something, I'll flush you, see. What do you mean? Hey, what do you mean? If you touch this commander, you will regret. Foolish man. Hey, watch him. Asa! Hey, Baba, we have enough. Baba, sit down. Sit, come. Hey, let me have him. Ebe say am no kase ye die
Sowutuom Mantse eye Sowutuom hene ne baba ma ye friend Abu Governor ayes na oye AMG medical ne padi kura no etuo akasa branti ama ono so atwara no mo siedo busuafo ye no ane say na amben eye this year ye hene ko ni pakese asa governor ekume oh odase ni time twetuo esini nyaso ekun pa aden busanti na moye ekun free na same way inga mani kada ekun onipa kese a sebi oya doye ohun nipa mo bon kofo o hwe nkofo o boa me kura mi gina we Abu Governor o boa me pen ekun free na we yenje mani kada owuwe yenje mani kada ekun free hey ni papa passé c'est ça que non nkoa ene nkwala ne titu eso so almost man ko so mo no ma be kun o man ba for war de ba mo ba se o ma be ye den asundue aba na wo kunu na de oye sa de no no Ebusiafo we dey anti-asem do, anti-asem de. Sowutuom, ye hene no, ne ba no. Ye wa numre ya betia ne say ya body tuo broni bi efe no manjo, ye ne wo Sowutuom broni bi efe no manjo. Abo ye hene ba ni tuo. Na sisi me no ka say, okọ manjo a, o che cemetery. Dare not kaka try. I yes, I also to my dear, Yamin Kwan, Yamin and boy, I won't buy now. Governor, Abu. I don't know the papa, Charlie, the papa Kwan, you man to Yankas, some born and Kwan, ministers, you, Daddy Lumber, young Hennes so never so free. I ask them all. Chese yenim ade potia ekoso wa Accra honom one tribe ana Homowo Festival ede ni etuo ni asekan masa ma hwe ya nkranfo na beje capital city na firi munsem ye ma mu Ghana ni mu asesa na a whole capital city of Ghana na ye beti mudin bia to trusem ni nsimhunu obeti ahya mo ya nkwasiade to trusem ni jimi nkwa capital city ede asemni Homowo Festival, mo ankasa mo ho ye festival so a ade na tura se kantwe. Mo free. Mo hwe ya nkranfo na ebeje capital city na free musem. Ko se mo ntimi Ghana nyina ahye mo nimonyam ama mo capital city. Na mo ntimi protected nimonyam no enfa enhye Ghana nimonyam bia. Ene na you don't deserve it. You don't deserve. Because man kasa kwa mo ni asumdwe, you don't have peace. Eti mo ni asumdwe better do man no ahye mo nsa sem de mo hwe free musem mo nye careful. Chirajo mame ewo comment section. Aha Penyah Media, Accra.